دوستان عزیز تا برگزاری فینال میانی سابق‌قدران چند دقیقه دیگر مانده است. باید بگویم که این فینال میانی دسته وابیلون و ایریگاتر برگزار می شود. بعد از این یک فینال میانی هوسکاران، میانی دسته آسیمی و دسته رخش تاکسی. حالا حاضر ما داخل کاخ عالی می رویم و می بینیم که سابق‌قدران به این فینال چگونه آمادگی می بینند. منم بازیگران دسته ایریگاتر شخصیت‌های شناخته فوتبال ما آمادگی می‌بینند. اکنون بر آمادگی چگونه است؟ آمادگی راستی ما از اول مسابقات فکر داشتیم که ما فقط از گروه بازی میکنیم و دیگر بهتر نمیبریم، اما وقتی که چیزی میگویند اشتیاق در وقت خوردن میبیاد. ما بازی بچه‌ها ناز شدن که روز بازی با بازی هر یک دور همین خاطر که ما با بازی نهایی برآمدیم و دسته وابیلون بازی ما خوب است. شما با فکر ما دیگر تماشا کنید، بسیار یک تیم قوی رو ما جمع کردیم، بچه‌هایی که بسیار همون سطح بازیشون در فوتبال خوب است و من فکر دارم که ما با وابیلون اونقدر آسان نمیشه با ما غلبه کردن. اما با شما هم آسان نمی‌شود. با فکر وابیلون هم دسته پرقوت است. ولی وابیلون گفتن ممکن است که یک عمر فوتبال بازی میکنند. ما در فقط در مسابقات جمع میشیم بازی میکنیم، برای ما مشکل تر خواهد شد، برای اینکه آنها یک دیگر فرمی آنها در سطح بسیار بلند است و ما خبر دادیم که آنها در دوام یک هفته 3 بار مشق میکنند با همین حیاتشون. ما فکر دارم برای همین برای ما مشکل خواهد شد، اما ما باور داریم با دسته، من با بچه‌ها باور دارم ما باید غلبه کنیم. بچه‌ها چگونه باوری داشته باشند؟ خیلی فوتبال است و بازی نهایی است، چه مهارتی است، مالکه است در میدان نشون میدیم. در حیات دسته شما کیها بازی میکنن اصلا؟ سابق بازیگرا یعنی ایرج ناس پولات مقصود پولاتов، شریفزاده میرعلی، جلال مجیدов، یوسف ربیع، انورشاه میرزاєв. یعنی کلی ستاره ها را جمع کرده اید. بله، ستاره‌ای که بسیاری آنها در سالهای پیش در تیم ملی ما هم از در فوتبال کلان هم در فوتزال بازی میکردند و راستی ما چند دو سه سال که با همین حیات یک جای بازی میکنیم و یک دیگر فهمی ما هم خوب شده است نسبت دیگر دسته ها. برای همین ما در بازی که در گروهی بودن بسیار خوب بازی کردیم و بعد بازی نهایی برآمدیم. موفقیت برای شما. سلامت باشید. اکنون میرویم نزد بچه‌های وابیلون کو ببینیم آنها چی میگویند. Сейчас я разговариваю с ирригатором, они говорят, что вам трудно будет, им трудно будет. Ну, я думаю, им будет не труднее, чем нам, а там игра покажет. Мы все готовы, все дошли до финала. Будем биться. Трудно было добраться до финала. Именно нам у нас попалась очень сложная группа, более сложная, чем у соперников. Вот, поэтому до финала было, конечно, дойти очень трудно. Все команды были достойные. Ну, так получилось, что мы в финале. Как вы оцениваете вот проведение такого турнира? Ну, турнир проводится каждый год. Мы очень рады в нем участвовать, так как и молодые любители наши, так же и как и ветераны. Вот, побольше бы таких турниров, потому что спорт – это жизнь. Удачи вам, давайте. Спасибо. чигуна баҳо медиҳед баргузории ин мусобиқаро? чӣ медиҳад ба футзали тоҷик ва умуман аз футболи калон ба футболи хурд барои шумо гузаштан чӣ хел аст? беҳтарин иқдоме ки масалан ин турнире ки мо бозӣ мекунем бисёр хуб аст. дар вақти таътило аст, бозигарои хуб нишон медиҳанд ки мо дар ҳақиқатан футзали тоҷик пеш аз бозии хуб мо тамошо кардем ки масалан пеш аз бозии мо бозии хубе шид ки бозигаро метавонанд ки мураббиёи масалан тими миллӣ метавонанд даъват кунанд, як бор аз назар гузаронанд. беҳтарин бозигаро аст. ба фикр мекунем ин хеле мусобиқаҳое ки баргузор мегардад бисёр мусобиқаҳои хуб ҳастанд. аз ин чеҳраҳои нав пайдо мешавад. мо умедворем ки баъд аз анҷоми ин мусобиқа бо бозигарои пайдо мешавад ки дар тими миллӣ кӯмак мекунанд. хуб бибинед ки шумо ба қавли як умр майдони калона дидаед, дар ин майдони худ инҷа барои шумо танг нест? Не, тангида танга. мо омӯхтаҷем ҳар соле ки масалан лигаи бартар таътил мебуранд, мо дар ин мусобиқа иштирок мекунем. фикр мекунем як иқдоми хуб аст ки мо бекор намемонем. омода бо набар ки фақат футбол бозӣ мекунем, бояд дӯстои дерина бо мехӯрем. бисёр хуб аст. омодагиҳо чӣ хел ба финал? хуб аст. дирӯз бозӣ буд, фикр мекунам ки як қувват ҷамъ кардем. имрӯзам як бозии хуб нишон медиҳем. Ну, Кубок Кирсанова – это для меня это вообще один из лучших турниров, ввиду того, что все лучшие футболисты не только нашей страны, но и те, кто играют за рубежом, в этот зимний период собираются и проводят свое время на этой площадке. Почему вы здесь, а не там?
Ну, вы знаете как, у меня немножко проблемы с крестообразными связками болят. Очень хочется принимать участие. Я и на прошлых турнирах тоже принимал участие. Немножко, вот, в настоящее время немножко здоровье не позволяет. Но душой и сердцем я всегда с этим турниром. За кого будем болеть? Вы знаете как, и в той, и в этой команде очень близкие друзья. И те люди, с которыми я в прошлом играл в сборной Таджикистана, это с 2005 по 2011 год, пусть победит сильнейший. агарчи дар ҳайати дастаи ирригатор чеҳраҳои саршиноси футболи калон ва футзали тоҷик бозӣ мекарданд, аммо ҳузури Хуршед Маҳмудов ва Алишер Улмасов, ки дар ҳамин шумаранд, ҳайати Вавилонро тавони дигар мебахшиданд. пештоз бояд бигӯем ки маҳз ҳамин тандем нақши худро дар ин бозӣ гузошт. вавилон дар қисмати якум 5 ва дар қисмати дуюм 3 гол ба дарвозаи Анвар Мирзоев зада ғалабаи худро дар ин бозӣ таъмин кард. албатта ирригатор низ кам наомада 5 гол ба дастаи Вавилон зад, аммо 8 аз 5 зиёдтар аст. алишер, муборак бошад. мушкил буд аслан ё ки ба осонӣ даст дод ҳамин бозӣ? дар даври финалӣ ҳама дастҳо кӯшиш мекунанд ки дар финал бозии хуб нишон диҳанд. шумо худтон шоҳид будед ки бозии финалӣ ҳеҷ вақт осон намешад. дастаи ирригатор ҳама собиқ бозингарони тими миллӣ, тими футзал, мо ҳам хел исбот карданд ки футзал надорад синни сол. раҳмат ба мухлисо, раҳмат ба федератсияи футбол ки ҳамхе бозингарои тими милли футзал Тоҷикистон ҳамаро дар инҷо ҷалб мекунад. мухлисо хушҳол мешаванд. муборактон бошед. раҳмати калон ба ҳама раҳмат. барои ба даст овардани ҷом миёни ҳаваскорон мухлисонро як муқоимати шадиде миёни Рахштаксӣ ва Осимӣ интизор буд. ине ки бозии собиққадарон идома мекард, ин дастаҳо омодагиро аллакай ба бозӣ шурӯъ карданд. омодагиҳо чӣ хел? рости гап дар вақти истироҳат хеле мусобиқаи хуб аст. Кирсанов мо ин мусобиқа барои мо чӣ хуб аст ки дар вақти истироҳат омода тамрин мекунем барои шурӯъ кардани мавсим. барои ҳамин бозиҳо хеле шавқхора ҳастанд. имрӯз ки финал аст, дастаи мо Рахштаксӣ дар финал бозӣ мекард. хош мекунем бозии хушӣ нишон диҳем. мухлисон хеле зиёд ҳастанд. омода як бозии шавқхор тамошо кунанд. фатло аз майдони калон ба майдони андаке ба қавли тангтар даромадан мушкил нест?
бале мушкил аст барои бисёр футболбозон. Вақте ки ман аз хурдиам бисёртар футболи хурд бозӣ мекардам, барои ман на он қадар мушкил аст, не ки баъд аз тамом кардани бозиҳои Лигаи Олӣ дар ин ҷо хело душвортар аст. барои ин вақт даркор аст. тӯли 2 моҳ аст ки ман бозӣ мекунам. барои омодагӣ барои шурӯъшавии ҷоми Тоҷикистон барои ман хеле хуб аст ва дастаи мо ҳам дастаи хеле пурқувват аст. Шикали ки медонед даста дар финал аст. имрӯз кӯшиш мекунем ки фақат бозии хушнишон диҳем. умуман расидан ба финал мушкил буд? бале дастаҳои пурқувват, хеле дастаҳои пурқувват. дар бозии нимфиналӣ бо дастаи Соро бозӣ доштам. Соро хеле хуб бозӣ кард ва бозиш маҳорати хуб нишон дод, ки дар насиби мо 2-1 ғалаба кардем ва роҳ бар финал меёфтем. дастаи Рахш мехоҳад дар ин сол як ҷомро соҳиб шавад. барои ин ман омадам ки ба дастаи Рахш кӯмак кунам. фатло, мана вақти истироҳат, вақте ки инҷо бозӣ мекунед, аз ҳамин ҷо таҷрибаи гирифта дар майдони калон, дар футболи калон ягон кӯмак мекунад? бале бисёр чизҳо мешавад ки дар бозиҳо ёрдам мекунад. барое ки дар ин ҷо бояд тезтар бозӣ кунӣ, дар ин ҷо вақт камтар аст, майдонам майдатар аст. ин чиз дар фикр мекунам барои бисёр футболбозоне ки дар Лигаи Олӣ дар футболи калон бозӣ мекунанд. барои вайҳо агар ки дар футболи хурд бозӣ кунанд, барои мо хеле осон мешавад бозӣ кардан. саломат бошед, муваффақият. мо дар ин мусобиқа ба ҷои аввал ба финал баромадем. бозӣ хеле хуб мешавад ва аз бозӣ чизе бошад. ҳарифи пурқувват аст медонед? бале ҳарифи пурқувват. мо дар он ҷо ҳамдастаҳои худро дорем. Абдулқаюм Умаров, бисёр бозингарои хубе доранд. бозӣ хеле завқаманд мешавад. хуб, умуман дар бораи ҳамин мусобиқа чӣ гуфтан мумкин? мусобиқа хеле хуб гузашт. бозиҳои хеле хуб буд. аз лаҳзаҳои нахустини дидор Рахш такси суръати худро ба якборагӣ афзуда ҳисоби бозиро кушод. аммо бо гузашти ҳамагӣ чанд сония осимӣ тавозунро барқарор намуд. то охири қисмати якум бошад, дастаҳо боз як голии дигар ба дарвозаи ҳамдигарӣ зада, бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар чунин бозиҳо аслан касеро таги чашм кардан мумкин аст? албатта бисёр бозиҳои хуб аст. бозингарои бисёр лайоққадман бисёр ҳастанд. мешавад. аллакай касеро зери қалам гирифтед ё не? ҳамин ки аст. намегӯед? не гап намезанам. барои чӣ? бояд қатъиян нафарон суҳбат кунем. баъд мебинем ки чӣ нақша доранд, чӣ хел аст. шумо агар хато накунам худатонам дар ҳамин мусобиқа ширкат кардед дар ҳайати командаи? дар ҳайати командаи ки собиқадорон бозӣ дар ҳайати командаи лазиз камтар давидем. гохтед? ба ҳар сурат агар хато накунам ягон дарвозабонро таги чашм кардед ё ки бозингарро? ҳам дарвозабон ҳам бозингар бисёр бачаҳои лайоққадман хуб ҳастанд. баъд нестанд бозингарои хубам бисёр аст. омодагиро ки шумо кай шурӯъ мекунед? омодагиро мо 2 рӯз пас аз рӯзи 23 сар мекунем. омодагии тим мунтахабро. бояд гуфт аз рӯи меъёри мавҷуда дастаҳо на 20 дақиқаи тоза, балки 25 дақиқаи бидуни ист бозӣ мекарданд. дар қисми дуюм низ дастаҳо боз як голии дигар заданду бозӣ то задани силсилаи 11 метра расид, ки ин ҷо бахти Рахш таксӣ омад кард.
خیلی مشکل بود اساسا ما را گروه مشکل بود اما از گروه با جای یکم برآمدیم و نیز در پولفینال و فینال غالب آمدیم. چی شد که در وقت اساسی مساوی شد؟ بعضی از بازیگران ما جراحت داشتند و ما نیز به این نگاه نکرده خود را نشان دادیم، قوا آزمایی کردیم و غالب آمدیم. مبارکتان باشد. می‌ندار و نیز از نام خود همه بازیگران تیممان را تبریک میگویم و می‌نداری خود را نیز به مخلصان میرسانیم تا اینکه ما را میآیند در اینجا دستگیری میکنند. این غلبه نه اینکه از ما، این غلبه از همه ما میباشد. همه که میدونن ما طول همین یک ماه است میگذارد همین مسابقه ما در دینامو بازی میکردیم. در اونجا میدان کمتر دیگر بود، امروز در اینجا فینال را موندن با ما کمتر قیمتر بود، برای که برای ما چیزی نو هست و ما با این نگاه نکرده برآمده چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم نشان دادیم. دسته اسمی تشکر زیاد بازی خوب نشان دادن، دسته خیلی خوب است. لیکن دسته رخش طول 2 سال است که با جایزه معین نشده بود. ما برای همین امروز چی قوت داشتیم همش دادیم که ما صاحب جایزه شویم. فکر مخلصاتون خیلی کمکتون کردن. بله تشکر زیاد به همه مخلصان، با همه مخلصانی که امروز اومدن تسکیری کردن. فوتبال تاجیک روز به روز رشد می‌کند و ما خرسند هستیم که فوتبال ما بهترین شده است در هر سال. ما کوشش میکنیم که در فوتبال کانون در فوتبال میدان همه چی مهارت داریم همش نشان دهیم. تشکر زیاد یک بار دیگه با تیم ورزش که ما رو هم خود دستگیری میکرد، بازی ما رو مستقیم نشان میداد. تشکر زیاد با کلی مخلصان تاجیک. فضل جان وقتی آن نرسید است که من همین دسته رخش تاکسی دسته اوسیمی در سوپرلیگای فوتبال تاجیکستان بازی کنم. بله ما هر دسته میتواند در سوپرلیگ تاجیکستان در فوتبال بازی کنم. با فکر من این سال 2024 با دسته رخش و دسته اوسیمی ممکن کوشش کنم با سوپرلیگ تاجیکستان بازی کنم. خیلی شاوخوار میشه، لیگ ما پرقوتر میشه، بازی‌ها شاوخوارتر میشن. مخلصان اومده بازی خوب نشون تماشا میکنن. مبارک باشد یا بار دیگه. رحمت کنم. با همین ترتیب میانی سابقه‌داران دسته فردوس مقام سیوم، دسته ایریگاتور مقام دوم و دسته وابیلون مقام اول را کسب کردند.
миёни ҷавонон бошад. Дастаи кумитаи андоз медалҳои биринҷиро касб карданд, дастаи осипи мақомдори ҷои дуюм ва дастаи рахш таксӣ барандаи ҷоми кирсанов гаштанд. бахтовар ба андешаи шумо чӣ медиҳад мона баргузор шудани ана ҳамин мусобиқа ба футзали тоҷик, чунки дар ин миён албатта аз вақти таътил аст ва бачаҳо аз футболи калон ҳам бозӣ мекунанд. бале нақшаи мо ҳамин буд ки аз ҳамин яъне ки профессионало дар ҳамин таътили футболи калон яъне футзал мо иҷозат додем ки ба ҳар як даста то 2 нафар фарқаш набуд аз футболи калон аст ё аз футзал иштирок кунанд ва ин имконият метиҳад ба мураббиёни футзал барои интихоб кардани яъне бозингар. ба фикрам 20 даста буд. Ман дар ҳамин ҷо як чанд нафарро дидам ки бори якумам дидам гӯем ки иштирок мекунанд, бозӣ мекунанд. мураббиён ҳам иштирок доштанд, тамошо карданд, дидам, фикр мекунам ки то дараҷае дар кор буд, интихоб карданд ва мусобиқаро ҷамъбаст кардем. бахтовар, оё домани ҳамин мусобиқаро фарроғ кардан мумкин аст ки дастаҳо аз шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳои дигар ширкат кунанд? бале, мусобиқаи кушод буд. яъне дастҳо метавонистанд аз минтақаҳои наздик яъне гӯем омада иштирок кунанд. буданд дастаҳо, баъзе дастаҳо буданд ки аз наздик аз шаҳри Турсунзода меомаданд, аз ин тараф аз ваҳдат ҳам гӯем хато намекунем, аз шаҳри ваҳдат ҳам меомаданд. мо имконият метиҳем барои иштирок карданашон. сараввал ба сарпараст яъне ки моро дастгирӣ кард ширкати букмерии Формула 55 ва ба масъулоне ки дар ҳамин маърака иштирок доштанд, хизмат кардану кӯмак карданд ба мухлисон. албатта бе мухлис футбол ё футзал маънӣ намекунад ҳеҷ аст. бале, ба ҳамаи онҳо ташаккур зиёд мегӯям барои омаданашон ва мо кӯшиш мекунем дар мусобиқаҳои дигар ба мухлисонам ягон навгони ягон тӯҳфаҳо пешкаш кунем ва бозам завқманд шаванду ба бозиҳои футзал омада тамошо кунанд.